алейкум, урметли сәрджілер. Құрбан байрамынас мұбарек олсын. Аллах бұттун тұтқан ішлеріңізде ярдымжы олсын. Сабадан Қырымның эпосы жемелерінде байрам намазы әнді қылынды. Ақмешіт шәрінде дуалар Зенат бірлігі евінің салонында олып кешті. Намаздан евел Қырым мұсылмалар муфтицы Аджи Мирали Аблаев әркезні бірлік, фікірдешлік ве бірі-біріне қол тұтмаға чағырды. Байрам намазы кибир жемінде қылынды. Бина 400 инсаны сықтырғаны себебілі мұсылманлар жәми азбарында өз ибадетлеріні қылдылар. Қайт етеміз ки бүгін байрам намазына 700-ден зиеде инсан келді. Мұсылман үмметіне Құрбан байрамы хайырлы мүбарек олсын деп айтам. Аллаху Таала çok байрамларға епімізді еткісін. Біздер бүгін намазымызды қылдық. Қысмет олса ватандашларымыздың бір қысмы өз ибадеттерini yerine getirmek için aşıqalar, kurbanlarını çalmak için çalınacak kurbanlar Allahu Teala en güzel bir şekilde dergah izzetinde kabul etsin. Aynı bugün mahsus meydanlarına kurban çalınacak ve bu etler çeşit milletli fukari çok balalı insanlara darqatılacak. Hatırlatamız, Kırım musulmanları kurban bayramına sentyabrının 1-den 4-üne kadar kayıt edilecek. Kırım Tatar halkının aksaqları Kurban bayram ile hayırladılar. Olar bütün Kırım'ın koşularında Millet telekanalına teşrif burdular. Bu yerde de musafirler Devlet Duma mebusu Ruslan Balbek ve kanalının general müdürü Ervin Musayev ile konuştular. Tafsilatlar Dilara Şevketovanın levhasında. Kurban bayramı, yani Allah'a sadıklık bayramı. Amin. Bizlerini biriktirecek bayramda. Keliyatkan şu bayramlarman hayırmayın. Sizlerini hepimizge kavli sağlık, Kur'an tabarınıza baht, kuvvanç. Allah'ınız gelecekte okumuşlu olup şu ana vatanının sahibi olmak nasip eylesin. Хайырғап сөзлері бір филжан хавейлі башқана. Мұсылманғар үшін мұхадес Құрбан байрам күні ақсақалар бір софра башында топландылар. Олар кележекте yapılacak işler ve çizilecek meseleler ақында söz көрсеттілер. Böyle üslupta bu birinci көрішуdir. Көрішкемізге o kadar yaxşı, bunday көрішулер çok yapmak gerek. Niçin desem bizim Kırım urf din adetlerimiz bek zengin, sanatımız zengin. Endi kartlarımız az kaldı. Bilgen şeylerin onlardan alıp yaşlar da öğrenmek gerek. Ana onun için ben birkaç çıkıp ne ayttım? Ana sizge de kaldırdım anda nesil tereginin nesini abraziyet. O kadar bakarsınız. Allah sağlık versin cümlemizge, yaşlarımızga Kırım'ın adetini, urf din adetlerini, milletimizni birlik olup yaşamaya kısmet etsin cümlemizge. Sofra başında dünyada çok şey görgen insanlar. Aynı olar urf adetlerimizin bilip bugünkü kunge kadar sahap geliler. Onların sözleri ve tesilerine emniyet berili. Как всегда, удивляюсь мудрости наших старейшин. Очень важные вехи удалось подчерпнуть. Естественно, вот те аспекты, которые были подняты и в части сохранения родословной памяти, то есть генетической памяти до 7-го колена, вопросы топонимики, вопросы в целом исторической памяти, конечно, заслуживают внимания особого. Учитывая опыт наших уважаемых старейшин и их жизненный путь, мы учтем их рекомендации в нашей дальнейшей работе. Рекомендации носят правильный характер, что позволит каналу выйти на более качественный уровень. Кырымдаки олған яшайыш Кырым-татар халқының тарихы ве медениеті ақында ақсақалар Devlet Duma mebuсы Руслан Балбек ве Millet телеканалының генерал мүдірі Эрвин Мусаев ile paylaştılar. Радио ве телеканалға яны лейхаларын теклиф еттілер. Бұл Кырым-татарғарны да зияде birleştirecek деген umuttелер. Radyo, bizim radyo yeter mi öyle? Mesela selam aleyküm saygılı vatandaşlar. Vatan hasretini çekip yürgen Tatarlar, Kırım Tatarlar. Sizler için buna bugün Kırım'daki vakiyaları tanıştıracağımız. Öyle etmek mümkün mü bizge yok mu? Ana ben aytacağım. Haftada bir kere mi? Biz Kırım yaşayışını sizlerge aytmak isteyik. Yaxşı yaşayımız halkımız bir sıla etsin şu vakitte. Ya da olmasa televizyondan da хотя бы bir ayda bir kere mi ne olsa da bizim hayatımızı avlar kursun.
Vetan hasretliğini çekip yürüyen Kırım Tatarlar. Dinleyin bizlerine. Dinleyin bizlerine. Biz mana sizge Kırım hakkında aytacağımız. Bunda öyle şey, bunda bu. Öyle şeyler olsa pek yaxşı olur edi diyemiz. Çok sağ очень mudro, очень mudро. Это надо насколько знать вот душу крымского татарина, чтобы знать, за какие струны зацепить. Bu yerde herkes hasevetlendirgen sualına cevap aldı. Onlardan biri yarımadada ne vakit Vatan Sedası Radyosu'nun sesi yangaracağını akında sual oldu. Bu tedbirini bir şehir ve koyda bekleyler. Aksakalların sözlerine göre Kırım'ın bilinlerce sakinleri Ozana tilini radyo boyunca eşitmege isteyler. По радио у нас 3 точки вещания есть в Крыму. Только пока 3 точки. В ноябре мы запустим еще 10 точек радиовещания, что позволит охватить 80% полуострова по радиовещанию. Этого никогда не было. Никогда всю жизнь вещали только через 3 точки. Будет сейчас 13. К концу года, иншаллах, будет 13 и 80% мы зайдем в Белогорск, Бахчисарай, во все регионы. 80%. 2 saat devamında çok mevzular müzakere edildi. Tuğan tilde tahsil almak ve milli sportun inkişafı hakkında söz yürütetildi. Ruslan Balbek öz nöbetinde Hakimiyet Yarımada'nın inkişafı boyunca nasıl işler yapılganını akta tarif etti. Şimdi ise faal surette onlarla leyhalar amelge geçirildi. Я сейчас хочу в каждый район приехать, в каждый населенный пункт. Получится так, чтобы мы в каждом районе, в каждом городе, вот в каждом, ну, чтобы не было у нас так заброшенных каких-то поселений, чтобы даже в самом отдаленном был какой-то представитель, который бы нам давал информацию. То есть не только мы доводили информацию, но и оттуда получали информацию по каким-то проблемам. Koruşuf iştirakçıları mebus'un teşebbüsüne kol tuttular ve onun büyük işini kaydettiler. Aksakallar kaydettiler ki, şimdi Kırım'da 20 yıl devamında toplangan meseleler çözülmekte. Kolerde gaz geçirile, mektepler kurula, halkımızga da büyük dikkat ve yardım gösterile. Руслан Исмаилович работает, вы знаете, у него такая команда, обращаешься, его даже нет, они вот приходишь, как будто с ним этот вопрос решил. Спасибо ему за то, что он помогает народу. Я это говорила как-то при встрече. Вот еще раз хочу всем это сказать. Это, наверное, единственный за 23 года в Крыму депутат, который даже помогает народу, к которому можно открытый доступ, к которому можно прийти и получить и помощь, и ответ. Kelgen misafirler телеканалдан bakşış olarak suvenirlerini ve hukuk havelerini elde ettiler. Bu içimlik adet üzere anonimist sayılır. Желаю процветания вам и вашим семьям. Желаю продолжать ваши добрые традиции, в том числе встречать гостей хорошей, ароматной, вкусной чашечкой кофе-леба. Также желаю добра и мира вашим семьям. Ну а чашечка леба кофе всегда сделает ваш день radostным и вкусным. Ruslan Balbek kaydetti ki, mebus ve halk yolu birlikte olması lazım. Tedbir teşkilatçıları bu gibi merasimlerini sık geçirmege vade ettiler. Bu hakimiyet için Kırım sakinlerinin yüz yüze konuşup laf etmege. Telekanal için seyircilerin fikrini anlamağa yardım etti. Dilara Şevketova, Damir Yakubov, Ivan Yevdokimov, Riza Veli, Millet için. Бүгін Қырымда рекорд миqdarında talebелер Yarımada'nın mekteplerine 22 binden ziyade birinci sınıf talebeleri katnayacak. Ahmetjit'nin Boğurça kasabasında yanı Alimi Abdinanova adına 44. mektepnin tantanalı açılığı olup geçti. Okuf idaresi birinci sefer talebeler için öz kapılarını açtı. Tedbirde Kırımbaşı Sergey Aksionov da iştirak etti. En Zimanevi mektep nasıl tesuratlar kaldırğаны akta Sultan Istakayeva tarif etti. Bu mektep en zimanevi texnika boyunca donatıldı. Okuf idaresinde her şey yanı. Rallilerden başlap ameliyathanenin donatmasına kadar bu yerde talebeler tahsil alacaklar. Yanı mektep 830 talebeni sığdıracak. Okuf odaları, bilgisayar sınıfları, laboratoriyalar. Bunda her şey zimanevi tahsil standartlarına uygun. Umumen yanı mektepte 6 birinci sınıf teşkil olundu. Onlardan ikisi Kırım Tatar tilinde tahsil alacaklar. İşte buradaki çalışacak hocalarımıza sizlere ricam bu. En birincisi bütün vakit bizim ballarımıza Rus ve Tatar ve Ukrayna kim olsa olsun sizler her zaman akıl, insan sevgisi, millet sevgisi, vatan sevgisini aşılamak her bir hocanın boynunun borcudur.
Эки спорт салоны, ашхане, вешахси ашчылар цехы. Уч катлы бинада 33 окув сыныфлары. Эр бірінде смарт тахта ве мультимедиа илявелер. Учителя у нас укомплектованы полностью. У нас 48 учителей. И дети, которые учатся в нашей школе, это дети, которые учились в 11-й гимназии, в 4-й школе, в 15-й школе, в 38-й школе. Это весь состав, который сейчас перешел к нам в 44-ю школу. Бусине енді 29 сынып тешкіл олынды. Қырым татар тілі программада мечбури фендір. Adlarımız talibe, elimizde elifbe, bizni erkes ağışlay, güldestellik bağışlay. Келечек талибелер ой сыныфларыны мемнениетлік или зиярет еттілер. Она новая, она красивая, она тут народная, да. Нашего народа. Да. И тут преподают крымско-татарский язык, и форма мне тоже нравится. И мы будем очень рады изучать татарский язык. Окув идаре рекорд муддете курылды. Ишлер бір ел девамында екінленді. Да, бір қач ел эвел қасабанын сәкенлері бұна инанып оламадылар. Талебелерінің ана бабалары енді яны имканларны да белгіледілер. Балалар ең зиманеви мектепте тәсіл алачаклар. Эльмаска мен торунчығым 1-ші сыныфа барачак. Я очень довольна школой и вообще впечатлений очень много. Ахмеджет сәкенлері бұ бинаны 4 президент мектебі деп адландыра еділер. Мұйым объектны 20 ел девамында бойледе құрып оламадылар. Бұ имкан тек Қырым Русиянен бірлешкені сон пейда олды. Вениает президентінің реабилитация ақта емірі ярдым етті. Было выделено из республиканского бюджета 474 миллиона рублей. Но в первую очередь, конечно, это удалось сделать благодаря поручениям нашего президента Владимира Владимировича Путина. То есть школа, вы знаете, стояла с 90-х годов, с 93-го, по-моему, года недостроена. Район был похож на свалку со стороны. Вот сегодня, благодаря вводу в эксплуатацию этой школы, преобразилась вообще сама вся эта территория, вы видите. Я уже не говорю о том, какая радость для родителей, которые могут своих детей отвезти в учебное заведение, которое находится рядом, возле домов здесь. Бугурча касабысындаки яны мектепте талебелер тек жедвел бойынша тегілді, дерслер біткен сонда тасил алмағай девам етежеклер. Бұл вақыт ер бір бала істеген ішінен ве ев ішлеріні япып олачаклар. Султания Истакаева, Ким Бекиров, Миллет үшін. Яны мектеп талебелеріні Девлет комитетінің башы Заур Смирнов да харылада. Смирнов әркес үшін оқув елі мерақлы весемерілі олып кечмесіні тіледі. Комитетінің башы қайтетті ки 44-ші мектеп бұ яны объекттер о федераль программа бойынша құрылды. Яқын вақытта Бугурча қасабасының сәкенлеріні да бір идея беклей. Бұ 2060 ерлі бала бақчасыдыр. Хочу сказать, что до 2020 года несколько школ, несколько детских садов, целая группа жилых домов, порядка где-то на 2000 очередников будут построены, и обязательно будут также построены линии электро-, газа-, водоснабжения в местах компактного проживания. Будем надеяться, что после 2020 года программа продолжится, и вот такие объекты будут и далее украшать нашу республику. Хайырлав сөзлеріне Ескендер Билялов да қошылды. Бірінші сынып талебелеріне муафақиятлер тіледі. Көресіз өзіңіз балачықларын, оларын, бабасын, анасын, епсі бетлерінде күлгі, ратлық. Үшін мен істер бұл мектеп çok yıllar yaşasın da bizim балачықларын оқытсын. Эшреф Шемизаде адына 42-ші санлы орта умумтасыл мектебінде де чан қақылу барымы қайтетілді. Күчуқ қырымлыларыны ве оларының ана бабаларыны Қырым Девлет Шурасы башының муавины Ремзи Ильясов хайырлады. Хорошее базовое образование, оно всегда тебе необходимо в жизни. Поэтому прежде всего я хотел бы, чтобы они, несмотря ни на что, на какие трудности, учились. Учились, грызли, как говорится, все предметы. И поверьте, что вам в жизни это будет очень необходимо. Қырымда федераль мақсадлы программасы бойынша бала бақчалар ве мектеплерінің құруджилығы девам етмекте. Құрылыш кетишатының Девлет Милетлерара комитеті диққат или көсетті. Топлашывда мемурлар 10 объектінің құруджилық кетишаты бойынша чықышта болундылар. Графиктен керек қалмақтан үшін мұнда бір қызметінің векелі бар. Бұл жүмледен эпосы суалер оператив шекілде чезілі. Многие вопросы решены, особенно то, что касалось обременений. Мы об этом говорили уже в течение этого всего года.
По большинству объектов мы, в принципе, из этой ситуации вышли. Кроме этого, сейчас уже вот в работе у нас 18 объектов. Продолжается, значит, работа по конкурсам, определяются подрядчики. С рядом подрядчиков в данный момент вот заключаются контракты, и работы будут тоже продолжены. Журавки қасабасының яны спорт мейданы мектеп талебелерінің қуандырды. Эндіден башлап, беден тербие дәрслері умумтасыл мектебінде да мирақлы кечежек. 1,5 ай евелсі мектеп стадионының территориясыны от ве чуплюк басты спорт эшялары yok еді. Ян формация адлы ичтимаи тешкілят бақтлы балалы қадлы буюк лейха üzerinde çalışа. Оның векілері спорт мейданыны ғарыдан құрдылар. Теперь есть футбольное поле, баскетбольное поле, волейбольное поле, турники, лабиринты, брусья. Но еще мы взяли на себя инициативу и решили подарить школе 20 мячей. Это 10 футбольных, 5 баскетбольных, 5 волейбольных. И тем самым мы показали, что в единстве, вот на вот маленьком локационном месте, в единстве можно изменить место и приукрасить его. Тешебюс Журавки қасабасының веяны формация реберлігінден сесленdirildi. Талебелер түшінжесіне 1 сентябрь күніне бұл ең гүзел идеядыр. Я очень рад, что наша команда сумела, вот, так сказать, прикоснуться к этому празднику, к празднику 1 сентября. И сегодня мы видели такие радостные лица детей. Я очень надеюсь, что, играя на этой облагороженной уже новой площадке, можно так сказать, дети будут чуть-чуть вспоминать нас. Милет телеканалы ОС 2 елығыны қайт әте. Бұл вақыт девамында Русияде 1-ші Қырым-Татар телеканалында чешіт вақиялар ве денішмелер олып кечті. Телеканал насыл құрылғаны ақта мен сізге тариф етежем. Эфир вақыты, ярық, камералар, бір жанлы эфирінің чықышы тамам бөле башлана. Хаберлер студиясы Милет телеканалында ең мұйым қысмыдыр, чүнки тамам бұл ерде алып барыжылар ярымадамазынан 1-ші хаберлеріні сізге еткізелер. Жам артында исе хаберлер азырланған ода ерлеші. Хаберлер тақымы бұл 15 мұхбир. Олар чабик ве объектив олмақ кереклер. Бізім тақымымызның шеф-муариры Асан Абибулаев 1-ші күнлерден чалыша. Білдіреке мұнда ең даянықлы ве чалт инсанлар топландылар. Чүнки иш шарайтлер кемеріде сәдедігіл. Базы вақыт митинлеріні машинада язмақ керек ола. Әмде екі тілде. Новость является самым главным центром телеканала. Можно сравнить даже с мозгом телеканала, мозговым центром. Здесь собрались самые выносливые люди, готовы работать и в праздничные дни, в выходные дни. Мухбирлер 24 саат девамында чалыша демек мүмкін бір мухбир бүтін телеканалының имиджі үшін тұрыша. АСБ одасы бұл Милет телеканалының юрегі. Мұнда режиссерлары, сес режиссерлары, модислер. Программа язылған вақыт шей режиссерларының қолында. Оның ішілі аман-аман шей бағлы. О операторларға, сес режиссерларына ве алып барыжыға эмир бере. Джафер Асанов информацион талил бөлігінің режиссері. 2 саат о жанлы хаберлеріні чықара. Айтаки, эфир бұл тақым іші ве телеканалының муфақиеті. Бір ішчінің әрекетлері иле бағлы. Прямой эфир – это командная работа, успех прямого эфира зависит от действий каждого. АСБ одасы янында меркези аппарат одасы ерлеші. Тамам бұл ерден көстерілген шей бинлер жесержілерінің телеэкранларына yol ала. Муандислер мұнда 24 саат девамында чалышалар. Бұл 2 ел девамында Милет спутнике чықты. Телеканалымызның іші 2015 сенесінде башланды. Пара айрылған сон тақым топланылды ве бина тапылды. 1-ші вақытта эфирге тек Саба яйына чықты. Студиялар яваш-яваш құрылды. Саба программасының алып барыжылары сценарийлер яздылар. Мусафирлерні ве эфир үшін ерлерні өзлері қыдыралар. Кемерлері сөз сырасы қаве ханелерде yazılды. Шымды шейден ұшты. Студия бар, 4 алып барыжы ве олардан ғары бүтін тақым консьержілерні қувандырмақ үшін чалыша. Хорошее настроение ведущих, оно обязательно передается зрителю. Стараемся зарядить энергией, чтобы хватило на весь день. И ждем отдачи от наших телезрителей. Смотрите нас каждое утро в 7 утра. Сержілерінің кейфі тамам бұл 4 инсан иле бағлы. Креатив, шен, азыр жевап. Оларны более тасвир етмек мүмкін. Шымды Саба тақымы яны мевсімге азырлана. Бұл телеканалымызда сентябрның 4-ден башланacak. Енді базар әртісі күні оларсыз иле Сабаны қаршылайжақлар. Хаберлер егленжеве талил яйынлар насыл олажығы ақта әдеби шура қарар ала. Шымды Эрвин Мусаев бөлік ел башчылары иле топлашув кечіре. Яны мевсімге сомка азырлықлар. Цели популяризации канала
запускаем новые передачи. Это спортивные, развлекательные, культурные, кулинарные, географические, чтобы заинтересовать наших телезрителей и привлечь их к просмотру нашего телеканала. Бу 2 ел девамында телеканалымыз сынавлардан да кечти. Мисал оларак 2015 сенянын энергетик камачавы. Хаберлер веталил программалар ажиле низамда чыкайдылар, ырышмелер болду. 2016 сенянын сентябрінде Девлет Дума мебусларынын сайлавы айдынлатканы акта ярышта телеканалымыз биринчи ер казанды. Тамам шу сене апрелнын 21-інде Кырым сакинлери Ватан седасы адлы Кырым татар радиосуна эшиттилер. Урметтли dinleyicilerimiz Kırım'da bir haç dakadan saat. Bu эпосы денишмелер команданын işi. Kadr артында ise da çok insan kala. Оларның işi телеканалымызда аман-аман her şey bağlı. Millet doğan günün hayırlı olsun. Millet телеканалына шахсен Кырым башы Сергей Аксенов да хайырлады. Жемхурият yolбашчысы радио ve телеканал хадимлері ile суббет етіп, әркесіні Курбан байрамы ile хайырлады. Это наш Здравствуйте. С праздником вас, Курбан Байрам. Всем поздравляем. Всем от души. Так что успехов, процветания. Коллектив хороший, команда такая собрана. Условия есть, насколько я понимаю. Да. Все есть. Ну, современное на самом деле. Bu noktada yayınımız sonuna yetti. Sizinle sağlıklaşıp iyi akşamlar dileyimiz. Evlenizde daima uygunluk ve sevgi muhiti okum sürsün. Görüşmek üzere.